laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. edas men feƴƴiɗo eɗen anndi ko wonnode e janngude ko wonde Allah subhanahu wa ta'ala haala makko kan ma wowlugol fii Allah coke cokenno fii jaati makko on ɗum ko hunde anndanooka law e wonde Allah subhanahu wa ta'ala ko wowlowo ko o siforaa wonde ko wowlowo ko waɗi wowlowo e mo wawata wowlude nde gandi haray ko wowlowo on ɓuri jogade daraja. Allah noon ko sifortake sifa ɗuytare ko kala sifa timmode sifa teddungal sifa timmal ko ɗum o siforte kanko Allah subhanahu wa ta'ala. O yewti ɗo lowre moɗanade yimɓe coke cokennotoɓe wowla fi Allah fi jaati Allah on naata nder ɗon jumpa fese fesenno. O yewti en wonde ɓen ɓe jokku ɗum haa ka sakkitode ɓe indi moodi komin ɗaɓɓiti ko fof komin weƴƴiti ko fof komin soñji ko fof aray komin e hawri e muɗum ko wi'ama wiitama tum min heɓali ko waɗi ƴi'al e muɗum. walam nastafid min bahtina tula umrina illa an jama'na fihi qila wa qalu. hande rason fuɗɗore mo ɗo qawluhu kongol kanko wallifiiɗo on ka o maaki rabbuna awwalun bila mata wa akhirun bila muntaha. jeyɗo en o ko kanko woni attiiɗo wi'ataake nan ko gila honde, ko kanko woni sakkitotoɗo wiyataake ko haa honde, wiyataake ko honde o fuɗɗi ma ko honde o hattoyta. ala ka o fuɗɗi, ala ka o hattoyta. ko taga kon fuu no mari fuɗɗode e timmode. ko hakkunde ɗo woɗɗodiri wo no waawi hakkunde har no woɗɗodiri moƴƴino. en andi won annabi nu Allah no janti falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama, duuɓi wuluure mankuɗi 50 nu no wondi e yimɓe mum ɓe. jinnaaji goo no wureno duuɓi guluuji 5, kono fof mum no woodi ka fuɗɗi hari ñande goo ngi alaano, ñande goo kadi wono yey tawa ngi alaa. kanko non Allah alaa ka o fuɗɗi alaa ka o watte. ko ɗum o wii ko kanko woni arano wiyataake ko honde, ko kanko woni sakkitiiɗo wiyataake ko haa honde. Allahu jalla wa ala Allah o teddi o toowi awwalun ko o attiiɗo bila bidayatin ko aldaa e fuɗɗoode, wa akhirun ko o sakkitiiɗo bila nihayatin ko aldaa e hattirde. qala ta'ala Allah towɗon o wii ka tentingol ɗum ɗo baada a'udhu billahi minash shaytanir rajim هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو كانكو الأول ونأرن والآخر ونسكتي لأم والظاهر ونفين لأم والباطن ونسودي لأم. أسماء متقابلة وإن دفوت نرد سأني أرن sakki no fewtondir e mum ɗon sakkiti, sawi ko feeñi ko fewtoe mum ko suuɗi. wi al awwalu arano on yuqabiluhu al akhiru, fewtode muɗum ko sakkitiɗo on. al zahiru yuqabiluhu al batin wa halumma jarra. wa qad fassara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam hadhihi al aya, gomɗinelaɗo Allah on firi o aya ɗo o firrimo fi gawliga maako makko kanko Allah e kanko nelaɗo o maaki
antal awwalu Allah ko an woni arano falaysa qablaka shay'un hay hunde ala ko attima ko hay hunde ala ton wa antal akhiru ko an woni sakkitoytoɗo falaysa ba'daka shay'un hay hunde ala yeeso ma ton wa anta zahiru ko an woni feeñuɗo on falaysa fawqaka shay'un hay hunde ala sengo dow ma wa anta albatinu ko an woni suuɗiɗo on falaysa dunaka shay'un hay hunde ala ganin ma hada tafsiru rasuli sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum ɗo woni fironelaɗo ngon thumma ya'ti refti no ara noon man yufassirumo no firira o aya ɗo gayra tafsiri rasuli harana fironelaɗo ngon sallallahu alayhi wa sallam yaqulu himo inna alzahiru feeñuɗo on yani dahara lil uquli feeñani haqqillaji ɗin wa dahara bil barahin o feeñiri hujjaji e dalilji wa laysa ma'nahu laataaki firo ɗum ɗo annahu wonde kanko Allah fawgal makhluqati mo sengo dow tagore nden aw ma ɗum annahu no kanko aalin ko wonɗo dow ko towuɗo alal arshi ka hawre arshi makko fa hada batil ɗum ɗo ko mere taw si ɓeeɗo no ɓuri andugol nelaɗo no alqur'ana firirte nelaɗo firo laaɓugo o wi wa anta zahiru falaysa fawqaka shay'un jawalli ko dow woni almutafalsifa walmuawwila naatuɓe philosophie e waɗoɓe ta'wil ɓoyla aya jeɗe nabi daga faalira ton ɓen aroyi ni non ɗo naatowugol dow woni ko faanda ɗo few woni o feeñani haqqille o feeñiri dalilji andama himo woodi o wi ɗon ɗo ko firo mere o mukhalifu lundingo li tafsiri rasuli fironelano gon sallallahu alayhi wa sallama a'lamu nnasi billahi ɓurɗo yimɓe ɓen fof andude Allah huwa rasulullahi on ko nelaɗo Allah on sallallahu alayhi wa sallam ɓurɗo andude yimɓe ɓen fof Allah on ko nelaɗo Allah on وقد فسر هذه الآية وفري آية دو بتفسير فيرو واضح بانغو فينيغو لابغو بأن الأول وند أرنون هو الذي ليس قبله شيء كمتوتا وند أتاكم أول بلا بداية أرنو معلداء ومرافق دودة والآخرة سكتي لهم هو الذي ليس بعده شيء ومتوتا توني مباو مودو هيوند على تو آخر بلا نهاية والظاهر فينيدو الذي ليس فوقه شيء كأمه على سنغو دومودو فوق مخلوقاته مسنغو دو تغور مكونه وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ووي آية غطغو وكانكو وني فولو دو جيابه فولو دو سنغو دو جيابه ممبن قاهر فولو دو كو دولنو دو كو مغرتتاك كيمو سنغو دو جيابه مكو بن وهو الحكيم الخبير كانكو وني نياو كانكو وني نينيدو كانكو وني همبيتيدو ووينكو وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا كانكو وني فولو دو himo sengodo jiyaɓe makko ɓen himo immina e moɗon aynoɓe on lahu fawqiyatu dhati kanko Allah himo mari towugol dow wontirgol dow dhati makko on no dow wa fawqiyatu lqadri dow kadi e embere e martaba wa fawqiyatu lqahri e wonirgol dow ka foolugol ka doole jalla wa ala o teddi o mawni no wi'e goɗɗo on no sengo dow ma tawa ko faandiɗa ɗon o ɓurma laamu ma o ɓurma jawdi ma o ɓurma jaahu ma o ɓurma andeede ma o ɓurma darnde ɓurma martaba ma himo hoɗi sengo dow ma ɗum ɗo fof no wi'e on
onno dow ma Allah zaati makko onno sengo dow jiyaaɓe makko ɓen o wiɗo wa anta albatinu falaysa dunaka shay'un yani ɗum ko faandi annahu no kanko Allah ya'lam himo andi kulla shay'in kala hunde wala yakhfa alayhi shay'un hay hunde suuɗataako mo fa huwa kanko ma'a kawnihi wondude e wonde mo aaliyan ko towuɗo dow ala makhlugatihi mo sengo dow tagore makko nden kono la yakhfa alayhi shay'un min bawatinihim suuɗataako e makko hay hunde e suuɗiɗi maɓɓe ɗi tagore nden ko suuɗata kon ko wirni kon ɗum ɗon wirnanaaki Allah wa ma tukhfihi suduruhum ko ɓerɗe maɓɓe ɗen becce maɓɓe ɗen soomi ko nder suuɗi ɗum suuɗata ko Allah la takhfa alayhi khafiya o wiɗo la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama suuɗata ko e makko hay hunde wonaka leydi wonaka asama dow ثم يأتي ربك أريانون يندق ومن يقول منوية الله جل وعلا ألا تدد تودو لا فوق ونادو ويداك مدو ولا تحت ويداك ملي ولا يمنة وناك ناموني ولا يسرة وناك نانوني ولا داخل العالم ونا اندر أدنى ونغوني ولا خارج ونا ياسي أدنى ونغوني فهذا معناه أنه معدوم ɗon ɗo hoosi moɓindirama résultat ko yaltota ko wonde o ala dow o ala ley o ala nano o ala ñaamo o ala nder o ala yaasi ay ko siforani wo haray mana ala kama fi kutubi ulama il kalami wan ɗum woniri noon ka defte ɓe yimɓe haala ɓe wi Allah sifortake sengo la yusafu bil jiha o sifortaake sengo naaka sengo dow na sengo ley na sengo nano wona sengo ñaamo wona ka funnaange wona ka hirnaange wona nder wona yaasi ɓe jogi falsafa wi molanaake ɓe inni jooni sen inni Allah himo e nder tagore nde nder alama on nder adna on kañum no mari ka fuɗɗi no mari ka haɗi no mari itaa Allah wawatake encadrede waɗane kuruwo inde ko beru nder ɗo tun o woni naam on no nani ɓe wi o wiyata kadi himo yaasi ani adna on no ga kanko himo to ɗon no haani faamede moƴƴi ɗon ɓe ɓedda dalil ɗum kanko himo sengo dow tagore makko nden kanko na o tagaɗo tagore nden fof no sengo ley makko ɗo be o sifore sengo telen kono on telen ɗon ko métre ji jeelu ko kiloji jeelu ko longel jeelu ko large jeelu en anda kono noon ɓay o wi himo dow jiyaaɓe makko ɓen himo fooli ɓe mo waawi ɓe ɓe jaɓen ɗum goy so jaɓaali ɗum en ɗaɓɓay haa ronken ko honno faamirten fii makko en anndata few kawluhu konngol o walli fiiɗo ka o wii ya'lamu sirra wa akhfa himo anndi gunndo himo anndi kadi ko ɓuraa suuɗeede kon sirru wa akhfa ko suuɗi e ko ɓuri suuɗaade wa huwa kanko Allah ala arshihi istawa ka hoore arshi makko o fotondiri ɗon fa kawnuhu wonde mo kanko Allah ya'lamu himo anndi ma fil ardi ko woni ka leydi kon wa ma tahta al ardi e ko woni ka nder leydi kon wa ma tahta sara e ko woni ka nder mbuku leydi kon nder la yatanafa ɗum riwonirta ma'a kawnihi wondude e wonugol mo fawgal arshi ka sengo dow arshi makko li anna allaha sabu wonde Allah towɗo on jalla wa ala o teddi o mawni o toowi yuhitu bi kulli shay'in himo huɓindi kala hunde wala yuhitu bihi
subhanahu shay'un kanko non sena yodani mo hay hunde huubitata mo hay hunde humpitata ko jaati makko on tigi laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal wal khalqu kulluhu binnisbati ilayhi saghirun tagore nden fof tele makko kanko Allah no fandi ha kala shay no way fayda ko wona hay hunde wa huwa al-azim kanko woni mawdo al-kabir al-azim taddu al-kabir mawdo al-mutaali tawdo al-jalil mawdo subhana fala naqisuhu bi anfusina en yeɓɓinditamo e hoore meɗen enen joni so inni bon imo ka deuxiéme dal mo dow haray o anda kono feƴƴude ka premier dal wala o andude ko feƴƴi ɗum woni feƴƴude ka reede soose sina o humpita mana enen kala ko gite maɗe reena a humpitike ɗum wosi goɗɗo yeetike ma yon noon wota wi a ɓay Allah himo dow o honno o woni ɗo tota mo andi ko woni ley ga ende hakkunde ɗo distance molnaɗo hakkunde ɗo nda leydi no ɗuuɗiri continent ji joowi kulloy wonkoy ka burure koy ñuukoy wonkoy ka nder gayɗe koy likkoy sokoy wonkoy boofo koy likkoy wonkoy ka nder ndiyan nder honno andita ɗum ɗo fof wota e eɓɓindir tagguɗo on e tagaɗo on nagoto en andi joni hay tagaɗo no wawi wadde appareil ji tawa ɗin appareil ji hollay mo piiji woɗɗitiɗi ɓe joɗan ɗo joni ɓe bugo ɗo michil wi tawi ɓe reni ji ɗo ka écran maɓɓe ɗo giyaji yano yaka ɓe fala ɗo ɓe imminde ɗo appareil ji yaha joni ko mirri ɗo ɓe wona yaade o tawata ko million ji temeɗɗe kilométre ji woni hakkude men e ton kontaɓe humpodirde e muɗum hiɓe andi kon to ko yaari kon to kon sottiri kon to kon deppoyi kon to kon buɓɓi kon to si tawi hay tagaɗo no wawi wadde ɗum ɗo tagu ɗon kan ittesi ɗon ta eɓɓidira noon ko eɓɓidirgol ɗumgol ko sikkugol joni enen no ko gasanta en ko fof gasanta Allah o ɗon addani ɓe ɗo o probléme Allah wi wa ma qadarullah ɓe mawninaali Allah haqqa qadrihi e no haani mawnirde no ɓe mawninaali Allah embere mangu makko ngu wal ardu leydi ndi jami'an di fof mayre qabdatuhu ko tamande makko yawmal qiyama wassamawatu asama'uji fof matwiyatun ko ɗi taggaɗi bi yaminihi taggira jungo makko ñaama subhanahu wa ta'ala sana e waɗani mo towi amma yushrikuna ko ɓe shirkata ko Allah no mari jungo o wiɗo jungo ñaamo juuɗe makko ɗe ɗiɗi nelaɗo sifi wonde o mari juuɗe ɗiɗi ɗe fof ko ɗe ñaame ko honno ɗe wayi wallahi en andata ɗum few no gasa tan yiwimo yawmal qiyama ɓiji goɗɗi go ande no gasa hay ɗum en wawata andude moƴƴi ɓayɗa hayno goɗɗum yiya hi ko honɗum ni ko to walli ene motta ɗon ko honno wayi ko fiirji jeri woni ton tawa ayino ko oto walli o kono détail joni nde ton ɗi anda julɓen naatoɓe aljanna ɓen Allah waɗen e maɓɓe ɓe yiyay Allah wano haynoten ndu lewru ni on remɗe aw ampul ɗo ni a yi'ira noon Allah kono kunhu makko on zatu makko on ti wata heɓde détail ni no ɓuri haqqille neɗɗo o wi almahlukatu binisbati ilayhi tagore nden piji taga ɗi fof telen sengo makko kala shay'in no wawi na hunde wa in kanat haysi ɗi woni kanji tagaɗi ɗin fi anvari nasi ka darɗe yimɓe azimatan hiɗi mawni lakin kono binisbati ilayhi e askintindugol e makko kanko Allah kala shay'in a sikkay na hunde amama azamatihi yeeso mangu makko ngu kanko subhanahu wa ta'ala lakin haulai kuntum ɓeeɗo ma qadarullah ɓe mawninaali Allah haqqa qadrihi no mangu makko ngu haaniri mawninireede hina jahadu sanga ɓe yedduno
qudratahu dole makko den wa azamatahu e mangu makko Allah ya ayyuhan nas ko onon yo yimɓe buriba masalu misal piyama misal wallinama ɗo fastami'u lahu heɗe ngal misal ɗo onon ngal misal innal ladhina tad'una min dunillahi aybe be noddoton ko wona Allah be rewton ko wona Allah be do lan yakhluqu dhubaban be wawata tagugol jongi wala wijtama'u lahu haysibe mawdri fi tagugol jongi be wawata bal accu jasire mabbe den wurinno jasi ha hewtali don wa in yaslubuhum dhubabu shay'an si tawi coongi ngin ɓooriɓe goɗɗum sorti goɗɗum e juuɗe ɓe salaba ko ɓoorugol ko jattugol si coongi ngin jattiɓe goɗɗum la yastangiduhu minnu ɓe wawata dandugol nden hunde jattandon e juuɗe coongi ngin da'ufa at-talibu wal matlubu lo'i ɗaɓɓuɗo e ɗaɓɓaɗo rewɗo e rewaɗo ɓeɗo jaasi si tawi tan inoraɗo danday on wawata dandude hay kummunkun si ƴettama hara koko lo'i kadi ɓuri lo'ude ƴetti ɗum wawata sortude ɗum e juuɗe kun ɗon wawanani hoore mum wawanta goɗɗo mo inni holtinte ndaruɗi o wattini ɗi sanamuji ɗi ɓe rewata ɓe ara ɓe ƴuwano ɓe mawnina ɓe teddina ɓe hirsana ɓe yankinano ɓe ɗaɗɗira ɗum heɓugol ɓiɓɓe heɓugol jawdi heɓugol laamu heɓugol teddungal daɗugol leɗɗe daɗugol piiji ɗin fof ɗiɗo ɓe adday ɓe hirsa ɓe waɗna ɗi ñaameteeji kono ñaameten koye won ɗon ha ñola si coongi ari jooni ƴettiiɗo goppum guɓum gabbu nabi sana mum nunata hee adduga ndu waawali jattude ko coongi ƴettani ndu ndun wawma jattude juuɗe Allah si Allah fala muyi lettugol ma wawata o ɓanɗo ngal misal ɗo no yahi e ɗin sanamuji kono sen ndaari en tawa hay ko na sanamuji ko en tawa da'fa talib wal matlub on no ɗuuɗi e goɗɗo yaakitora e goɗɗo tawa fayre no felliti wonde daɗi wo e juuɗe o fii makko on fof ko o tawa noon on ɗon kañum ronditi oya no hawni ko ɗum goɗɗo goo fii alhaaliji makko ɗo jiiɓoniri kali moƴƴi noon tawi ko yaltinaɗo conteneur ji ka boo kono ngal o wakki o tawa ko ñooƴi o yangi ha goɗɗo inni waɗo ha mo andi karama kojo ka won nokku goo e fulawa on ɗon si o toronike mo Allah on ɗon so famodiri on ɗon ɗo alhaaji makko ɗin fof ɗi arta kadi wonno ɗo ma ɓura te moƴƴugol o inni o yahi o ƴetti jippuyi makko bambugi pine oye ha o tawoyi o karama kojo no gasa ko yettesojo o hewri laawol alhaaliji makko ɗin fof no kali tawi noon ñalli ɓe hewte ko fa tawi 11 o inni awa adday ɗo mi yeggiti jagasi ko 200 000 o wino masi ko 300 000 tawa fuɗɗore nden o inni awa o ƴetti ɗo jonni ko patron jo o wantu neɗɗo haarata awa mawɗo on acci ɓen ka ɓe weeri ɗon yahi e cuuru ngoo noddi ɗon payko mum kaari ari ɗo jaga on sonnaajo no watta niila alhaaliji ɗi ɓe noddi payko ngum ɓe ƴetti ɗon mbuuɗi ɓe jonni ɗum ɓe inni ɗum yaw ka taraw ton no yeeye bireedi soodu bireedi e sukkar piihoy awa ɗum adda kafe fuɗɗa wancineede noon sonnaajo inni a ɓeeɗo men haaju mum no kali nan mi ari haaju an no kali kono mi ari kadi kaɓe haaju mum kali jakka si mi aran ɗo hannde ƴettugol koje alaan ɗo
moron kani hore mun ko ittira koje wa wali kaltugol ɗum no ha saaƴa ɗon ha heɓa ko ittira koje ne o wawata kaltandelan ko fali e juuɗe laamuji ministre ji e directeur national de la douane e ko way tawano almuhim ay mawɗo gayni ittude koje kadi ɓe ngurmum to arti o woni e koomagol e ɗumanno annda debbo ɗani noon hutade ayni joni karmo ko en mi heɓi haaji joni yiltitagol kono akiri owa joni mi awe ko neɓata waɗe golle ɗen awmiɗo haɓɓima ɗo ha ɓe mutoyi kanko e ɗowto mum en heeyi ansi a hooliɓe mi hoolaki ɓe nan sen aran ɗo hannde ɓe ittano kooƴe haaju maɓɓe feewa almimo on o noddi karamakoɓe goo kadi o wiiɓe sifa o sifaniɓe haw gayni ɓe wiimo hee immo jemma juula toroɗo Allah ko Allah kalata ko Allah kaltata yo Allah kaltane o immi o waɗi ɗum balɗe tati haajuji ɗi fof kalti kalnoɗo on ministre jo kalnoɗo on kanko noddimo ka téléphone inni arbiɗo faala hen yiide o ari o inni hee jaka mi tooñete woni o windi kaydi o inni yew mo jogino conteneur ji elen conteneur ji jeɗɗi kaliɗi ɗon o inni yaw inna kaari jone ɗi yaltinani haajo uritiri ni onodi ɗon karama kojo inni hee nayi ko wiɗomi ɗo ko jaka ɗum ɗo ko ɗum woni haqiqa nani haajo fof feewi idan daufa talib wal matlubu ɗum no nder ɗon ɗon hino nder ɗon tayib o wi magadallah haqqu qadrihi ɓe mawnali Allah no hani mawninirde non ma arafu ɓe andali azamata allahi mangu Allah ngun wa qudratahu e kattanɗe makko ɗen wa jalalahu e mangu makko mum wa ilmahu e gandal makko ngal fahum kamɓe yaqisunahu hiɓe eɓɓidira Allah ala anfusihim e hoore maɓɓe hiɓe eɓɓidira Allah baka e maɓɓe kamɓe ko ɓe tañƴini ɓe gaynata kon ɓe sikka Allah kadi gaynata ɗum ko ɓe tañƴini no ɓe wayno ɓe inna Allah kadi ko non wayi walidhalika ko sabu ɗum ɗo tanaqasu llaha subhanahu wa ta'ala ɓe ɗuyti Allah tanaqasa ko ɗuytugol ɓe itti valeur Allah o sa bakaniri taguɗon e tagaɗo aray a ɗuyti valeur taguɗo ida kuntum si onon on woni bi ajma'ikum onon fof min awwalikum immorde akkiɓe moɗon ila akhirikum ha e sakkitiɓe mon wa jinnikum e jinnaji mon wa insikum e yimɓe moɗon lawiji tamato si on fof on moɓodirino li halqi dubabin fi tagugol coongi agalla shay'in ko ɓuri fanɗude e tagore nden ɓuri fanɗude hunde la tastati'una on taganaka wa khususan tentininon alladina ɓen tad'unahum ɓe noddoton rewo min dunillahi ko wona Allah ɗum ko sanamuji minan alihati morde reweteɗi wal arbabi e allaji lan yakhluqu dubaban e tagata coongi walla wijitama u law ha isɓe moɓodiranigi law tajma'u maharata al atibba'i sa moɓidiri docteur ɓe ka médecine ɓurɓe wowde ɓe mahara jamu mada mahir ko wawuɗo ko mertuɗo ko taganaɗo ko ƴoƴanɗo hunde docteur ɓurɓe ƴojude ɓen sa moɓidiriɓe wal huzzaga e anduɓe haadiga kadi haadiga e mahir ko gotum ɓe inna hadiga lahu o wawi ɗum o andi ɗum moƴƴi o miriti ɗum wal huzzaga fi lalami e ƴoƴuɓe ɓen e adna on wa sunna'a e moƴƴinoɓe ɓen fabrique ɓen wal muhtari'ina e inventoɓe ɓen ihtira ko addugol hunde heyre inventoɓe ɓen wata ɓullahum wi'anaɓe awjidu lana dubabam tagane men ɗo coongi sifa coongi Allah gi la yastati'una ɗum ala feere ma annahu wondude kamɓe noon e yastati'una hiɓe tagana an yaɓunude ɓe mahata albawakhira laaɓe alha'ilata janɗuɗe mawnuɗe batoje kulle woni ko sumarenje ley woni ko pasase ma ko hamilatu ta'irat rondotoɗe avion je wallati tawa ɗen
batonje fihan batoje ta fihano e majje mataratu aéroport ji no nder ton ani madarij ka avion je tipo wa tahmilu tawhid rondi at-ta'irat avion je wa yablu bimaha at-ta'irat avion je al-kabirata mawde wano B-52 ma A380 Boeing je moranade Allah yaqdiruna hibe wawi ala sunni hadhihi al-ashya gollugol di fiji do amma khalqu dhubabe ma taggo ciongi wa ida'u ruhi e wadugol wonki fihi ka ciongi fala yastati'una bi marafir hum kambe yusawwiruna kibe mbadina be wada photo surata dhubabi photo ciongi be wawi mo'inde ko wayi wa ciongi wal insan ki mo'ina kadi photo ko wayi wa neddo robo wasabui kulle ngatoje piyoji buutoje kanaseje on wete sifa den kulle ngatoje e bolle wana widalika ko nande rundo lakin ko la yastati'una bi taganaka an yaj'aluhu libe wata dundo yamshi hino wala wa takallamu yamshi no yaha wa yatakallamu harano wala no wawi programme par ordinateur kono mi yahata mi jano hore mo wonna hore mo harna kambe yaha yetta piiji wada ideji kany kadi moƴƴina piiji go wawata ko programme si yehi ha ka programme hatti don darto ko goddo wonduge miijanade goddo woni e etade ha wowla si wowlay si ƴettay si memay si ɗumannoto tabanodi roboji jogi ɗi ƴoyre hayurto di hiwritoma ono ko programme kayru tundu wata mi gitande na mi yami hiwroyo kaarijo do ande ko kawanni ma ko bappa ma koto an abe ko yimbe teddube ni mi yami sannobe ma hoto assalamu alaikum jarama na lato bismillah ko toli be wa tawadden wa wi inma yukhattituna faqat takhtitan kambe ko be wado be plan ji ebbugol tum lakin nafkha ruhi kono wuttugol ruhu min amri la innahu yamirore Allah jalla wa ala fa kayfa yugathu al khaliq ko honno ebbirte tagudo jalla wa ala bil makhluqi tagado honno ebbidirte yelbidirel la tablughu al uqulu haqqillahi hewtama kanko Allah wal awhamu sikkeji tamawuji no gasa woni o way wala takhayyaluhu al afkaru subhanahu wa ta'ala miijoji kadi wawata takhayyul ko imaginugol wadugol ka haqqille mu photo andi kala ko nanta fi mum haqqille ma de kisa miijo magon waday photo mum desinay saninde pari ayali hande pari taway pari no ka haqqille ma do ya desini sare den aéroport on ponjidi ma pijiri fop da desini kono on photo mo jogida don sa yiwo ida tigi on wata way photo on e mudu nagoto Allah non haqqille wawata miijitade imagine ha wada no Allah wa'i non tigi mum wona ka haqqille ma kala wono miijoɗa ka haqqille ma wonde ko non Allah wa'i anduna non Allah wa'i few wallahi arna non wa'i few qawlu kongol ma ko ka wi ya'lamu sirra wa akhfa imo andi ko suudi e ko ɓuri suuɗade wa wala arshi stawa la yatanafa ɗum ɗo riwondirta la yatanafa riwondirta istiwa'uhu fotondigol makko al arshi ka arshi ma kawnihi wonde e wongol mo ya'lamu sirrahi mo andi gundo wa akhfa e ko ɓuri suuɗade fala yugalu wiyatake innahu no kanko ida stawa si o fotondiri al arshi ka arshi makko yakunu o wona e ba'idahi mo woɗɗiti ani nase yimɓe ɓen wala yasma o nanata ko ɓe wowlta ko wala yara o yiyata ko ɓe woni e gerde ko fa hada ɗum ɗo haray mo miijike ɗum tashbihu haray woni nandintingol ni rabbi jeyɗo on bil makhluqi e tagaɗo haray wayi ɓay enen si tawi on tigi woɗɗitike ende joni si goɗɗo wowli joni Madina fewno ɗo sinara ko téléphone o wowli e mum so wolni tun en nanata ka en rena kadi fewno ɗo ko woni cité en anda ko woni cité wiwgol noon awa Allah ɓay o woni ko arshi makko dow o woɗɗondir tagore makko nden haray o nanata ko ɓe wolta ko o yiyata alhaali maɓɓe on haray ko ɓay a wa'inimo tawa neɗɗo
ko ɗum si jonnuɗamo ñaawoje ko ɗum tawata ko neɗɗo jogiiɗe ñaawoje ɗo fallahu jalla wa ala allah tedduɗo towɗo on al ashiya'u indahu sawa'u piiji ɗi fof ka makko no fota la yahfa alayhi shay'un hay hunde suɗata komo subhanahu wa ta'ala algaribu ko ɓatti e muɗum wal ba'idu e ko woɗɗi wa awwalul khalqi wa akhiruhu e ko atti kon e tagorna e ko sakkiti kon fof wa dunya wal akhiratu adna on wal akhira on wa kullu shay'in kala hunde huwa nden no hunde hare fi ilmi llahi no e gandal allah subhanahu wa ta'ala wa lidhalika ko sabu ɗum ɗo hadha al kawnu o adna al ha'ilu janɗuɗo ɗuɗɗo mawnuɗo yusayyiruhu allah no naɓa ɗum no dirisa ɗum ino itta ɗum itta ko faala watta ko faala naɓira no faalira on subhanahu sene wodani o naɓira ɗum ɗon bi qudratihi doole makko ɗen wa iradatihi e muyande makko nden wa san'atihi e golle makko ɗen o waɗa goɗɗum o itta goɗɗum o nawyina o nawnina o sellina o wara o alɗina o waasina o naɓa o artira o lammina o folla ɗum woni tasyir o ɓeeɓina canɗi goo o hebbina canɗi goo o yorina leɗɗe goo o hekkiɗinna goɗɗe goo ɗum ɗo ko e doole makko e kattanɗe makko ko ɓayi himo reeni himo anndi ko ɗum simo wadde inna allaha tabiti wonde allah yumsiku samaa himo jogito asama'uji ɗin wal arda e leyɗele ɗen an tazula fiwota ɗi iwɗi bona kanko jogitiiɗi wala in zalata wallahi si ɗi iwi ɗi boni ɗi dirti kumbe iwi ka kum hanno wonde ɗon in amsakahuma jogirtaako ɗin ɗon ɗiɗi min ahadin hay gooto min baadi ɓaawo Allah innahu no kanko Allah kaana woni haliman ko muññiiɗo ko yimɓe yeddetamo tagone ko yeddetamo ko gafuuran ko yaafotoɗo kadi saydul aflaaki yahugol ɗi falakuuji ɗin woni ɗe koode njane kulle moolanaaɗe woodi koode goɗe ɓuri ndi leydi buyi e zawiyaaje muɗum hino mirrikh hino zuhal hino utarid hino mushtari hino ndu leydi hino ngeenaange hino ndu lewru hino aflak yahugol ɗum ɗo sayru ashams yaadugol yaadu ɗum ɗo no taaraade no yaarde yaadu naange ngen wal qamari e lewru ndu ala hada hisabi daqiqi e nde o calcul sewɗo ɗo nde limore kontore ɗo sewnde ha alladi nde la yatakhallafu nde lumdatako wala yahlatu nde jillondirta wala yukhti'u nde faljata hada ɗum ɗo man alladi naddamahu ko hombo yuɓɓindir ɗum ɗo hada tanzima ngol yuɓɓindirgol ɗo huwa allahu ko kanko woni allah jalla wa ala tawan si tawi en daari ka ilmul falak andugol fi dow gaawol ko gandal luggungal kadi wona ngal jangeede moƴƴi woɓɓe ko ɗum tun kipi onon mbirmenen komin ƴettanoogo mum kon seeɗa ka géographie ilmul falak kabo nder géographie ono toon ko wiyete ilmul falak andugol distance ji hakkunde leydi ndin ɗo e naange ngen leydi ndin ɗo e lewru ndun e naange ngen aɓan ko piiji ɓuy ko hottaade e no ɗewde taaronide noon wona leydi ndin e lewru ndun e aflakuji goo ajiramu samawiya no woni taarode noon e ley ngeenaange vitesse ji ɗin woni e yaarude noon masar ɗum mbe ka woni e rewde ɗon raayiwal mum ngal fuu no eɓɓinira bil millimétre si tawi oɗo feƴƴi vitesse makko on speed on si feƴƴi ko fanndi o probléme ihtilal waɗoye no waawi si tawi leydi ndi jooni ndi ɓuuyi ɓuri lewru ndu no waawi wonnoya jemma tun hara ñalorma ala no waawi wonde axe idan no ɗum yuɓɓondi noon tawi ɓe no eɓɓana vitesse mum si toowi kadi ɓuri ka dow no ɗuwano towde ɗon ihtilal waɗay si cippitike ɓuri ka ɗo no cippitaade ɗon ihtilal waɗay
si yaari tenen ka ñaamo ɓuri ko duwano yaade kon taaroyke woɗɗitoyke ɓuri ko duwano woɗɗitaade kon ihtilal waɗay si ɓattike kadi fof no eɓɓaa eɓɓoodi sewndi yuɓɓindiindi tawata fanɗi o ko fanɗiti woppiti ara e aduna on dowondiraama e muɗum hombo waɗi ɗum ɗo allah ɗum ɗo na usine wonɗo japon moƴƴini ɗum wona technologie américain waɗi ɗum ɗo wona technologie européen waɗi ɗum ɗo allah subahanahu wa taala woni ko waɗi ɗum ɗo ɓuri ɗum ɗon kon fof wondude e ñeeñal e ko tinninta allah ko ganndo ko moƴƴingol neɗɗo allah moƴƴindo neɗɗo on ko wono gandiɗi wallahi gan ɗum ɗo holli wonde allah subahanahu wa taala no ñeeñi himo anndi fi piiji ɗin kadi annasu yimɓe ɓen lamma yarawna so anga ɓe yi'i alatan alahum piihum gollitir ɗum daqiiqa tan sewku yataajabuna heɓe ngalɗa min hadi sinaati e ɗen golle ɗo on fabrication ɗo e alqamaru wannujumu munazzamatun lewru ndun e koode ɗen no yuɓɓindira sariyatun no yahude kama hiya no ɗe woniri ɗe yarude ni ila an yasha allahu ha tuma allah muuyoyo nihayata hadihi dunia tuma allah muuyoyo adda ɗo yo lannu on tumati wal intigala e eggoygol ila al akhirati yahaka l akhira alladi on allah naddamaha yuɓɓuɗo ɗiɗo e ndu lewru e ɗe koode hakimum ko ñeeñuɗo alimum ko gando ɗum ɗo fof ko mbeno yaade yaadu muɗum ñande o faala adna o lanno o yiltidira e kum tawi ko gaa ko yarano o yilta kum artira ga ni haa hannde ko yi'aka yiyama ñande goo o yi'ay ngeenaange ma woɓɓe goo yi'ay no gasani hen yiyata woɓɓe goo yi'ay ngeenaange ge fudira ley ga ɓe habbora fajiri no feerira ɗo ga nangel no suppitora ɗo ga ɓe habbota ko nira ɗum woni ga ɓe wiyat cuppet nangel ley ga yawmaidin taftaritul umuru nde ñande ɓe jiɗi jillodiren nde ñande nafingol dawa madina de wallahi si nange fuɗiri hirnange ga goto yata golle omo no wawi yiltode addirange funnague ga inna joni habboto amdiki ne jogui dole ɓen ko puissance ka ko riisi ɓen no moƴƴini ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓe wawata de iga ɗum ɗo ko ñeeñal e gandal annasu yimɓe ɓen lamma yarono sangal ɓe yi'oyi alatan alahum daqiqa tan sewku ñeñaku yataajabuna hiɓe ngalɗa min hadihi sinaa ɗen golle ɗon wa hada sani e gollu ɗum ɗon ɗum golluɗen golle ɗon wa hiya qita'atun sahiratun taɗum ɗo ko kuntum fandu kum yo so yi wono téléphone sophistiqué maɗi masiji sophistiqué fof sa yi ɗum ene ɗum ɗo naari fandi kono ɗum no wawi gollude golle ɗo golle jare ƴettuteɗe onno appareil ji kala appareil mo ƴettuɗa sa ƴetti woni pc ordinateur o pc um ata jogoto ko nga junngo ɗo kono golle ko wawi wadde kultade ɗuuɗi yimɓe ngalɗa ko honto ko médine hontoni fabriqué en japon usa ha yimɓe no ngalɗino no gollum ɗo no jogii gandal no sama kala waɗali ɗum ɗo no gandal waɗi ɗo ɗon ɗo ko pihum toso ko yiiɗa joni noon fa kayfa bil kawni kullihi ko honno noon en o adna o fof makko alladi on la yatakhallafu juɓɓudi makko on ala e turtude man alladi yuwidduhu ko mbone ɓeydugol ɗum ɗo ko mbone wadde ɗum ɗo wa man alladi yasunuhu ko mbo ayni ɗum har ɗum bonaali honto mécanicien ji wonɗo e wattude asama on e leydi ndin e lewru ndun e koode ɗen e naangi nde hombone wadde ɗum allah man alladi yasunu hada alkawna kullahu wala yatagayyaru ko homboni e reenude ayna hiwa o adna ɗo fof makko tawa o waylaaki ha hannde yiyaali woɓɓinde ma en pentiren asama on bise bi o pentira o neeɓi ma karoje ɗen iwi wala yatakhallaf ɗum ɗo tultata wala yugassiru fihi cheyu
raɓɓininta ko hay hunde ɗon ko hanno wadde kon no hanni waɗirde ɗum wiyata ronki wallah wonɗo wadde ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala hadi almakhluqatu ɗi tagaɗi ɗo assagiru minha walkabiru tosoki mum e jani mum man alladi yajribu laha al arzaqa ko woni ponande ɗum arsikaji ɗin makhluqatu ha'ilat tagore mawde mawba piyowi ngelo gabbi ndunsa tagoreji jani mawɗi ko homboni ñamminde ɗum e tosokoy kadi gokkitoy ni ñuukoy dendilahoy gokkoy go sa o andita ko goɗɗum wi koy tan memmino seeɗa on waɗa ɗum tete koy waɗani ɗum e honno wiyete ko wuugirta ñaamete mum on eno ɗum yaltirta no foofirta ɗum fof makko so a naari ko ni fota e gabbu njara tawa foofa ƴetta e oxygéne yaltay e resay waɗa e piiji ɗi fof hombo waɗi ɗum kono ñeeñi de allah man alladi awjada laha al arzaq al risqa ko hombo waɗi ɗiɗo arsikaji kullum bi hasabi haalihi tawa kumbe e fodde alhaali mum janingi heɓa ñaamide yara ha ñaama ha yara ha ngeloɓe tawi ko yarata a jiɓata hon ɗum hoppunde yaade toso kun kadi kum bebeɗo alhaali mum hombo waɗi ɗum wallah ko woni allah tigi jalla wa ala falwajibu ko waɗɗi kon an nusallima ko nde jebbirtoɗen lima jaa jebbilanoɗen jaɓen lima jaa anillahi ko ari kon iwri ka allah li annahu sabu kanko allah alam bi nafsi kanko ɓuuri andude hoore makko wa nusallimu jaɓen kadi jebbilanoɗen lima jaa ko ari kon an rasulillahi iwi en laɗo sallllahu alih wa sallam li anna arrasula sabu laaɗo allah on alamu ɓuri andude alhalqa tagore nden fof alama alhalqi aw alamu alhalqi kanko ɓuri andude tagore nden fof bi rabbihi jeyɗo mo on subhanahu wa ta'ala wala nataridu en sakkatako en falatako en contestata mi jaɓa ɗum ɗo min famal ɗum ɗo min haqqillan ƴetta wala natadakhala en ukkitatako e nder ɗum ɓe o ɓuurina ukkitoren haqqillaji men ɗin o afkarina e miijoji men ɗin inne no ide a min ide an o nani na ɗum ɗo jaɓi min haqqillan ɗen nanga ɗum ɗo la ko yen jebbilo jaɓen ko allah wi'i kon e sifaji makko ɗin e golle makko ɗen inne sami'na wa atana ay kanko ɓuɗanɓe hoore makko o inna ko ni o wayi inne o waye jaɓen kadi ko nelaɗo allah on sifi allah kon enen kadi siforen mo noon ta en ɓeyda en ɗuyto en anda allah ɓuri nelaɗo allah on fala munafata bayna kawnihi ya'lamu sirra wa akhfa wa huwa ala al-arshi istawa riwodiral ala hakkunde o wonugol himo andi ko suuɗi e ko ɓuri suuɗade e wonugol mo himo ka hoore arshi makko mo fotodirton wa qawlu kongol makko kanko wallifiiɗo on wa ilmuhu bi kulli makanin wala yaqulu min ilmihi makanum gandal makko kanko allah no e nokkel ɗi fof nokkure wonata hara gandal allah ala ɗon yani ilmuhu bi kulli makanin gandal allah ngol no e nokkuji ɗi fof inna allaha la yakfa alayhi shay'un fi l ardi wala fi sama wa ya'lam ma fi l barri wal bahri imo andi ko woni ka jorndikon e ko woni ka maayo kon wa ma tasqutu min waragatin kaakol fukkatako kaakol yanata illa ya'lam hasina mo anndingol kaakol ɗon ko honto ngol iwi ko honno ngol yaniri ko gila honde kadi ngol woni kaakol wala habbati wona kadi abbere woni ko yanata fi dhulumati l ardi wonde ka nder niɓe leydi wala ratbin wona ko hecciɗi wala yabiti wona ko yoori illa fi kitabin mubin ɗum ɗo fof no winda e deftere no ɓanginare fof kala o hilma fof sa yahi ay asoyi ha ƴawloyke toon e guɓum goɗɗum hoɗɗum goɗɗum andu ɗum ɗon allah no andi ɗum ɗon ka woni ɗon allah no humpiti ɗum no ɗon ko gila honde ɗum woni ɗon kadi mo andi ko waɗi ko kanko waɗi ɗon
wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli ko kanko woni warirowo on jemma ɗo yaani ko fanda ɗon ngol wargol ɗon binnawmi ko ɗoyngol alwafatu naw'ani alwafatu sughra walwafatu kubra ko mayde to sokene mayde mawde ɗoyngol ko miñam maygo wa ya'lam ma jarahtum himo andi ko faggiti ɗon kadi e ma kasabtum binnahari ñalorma thumma yab'athukum fihi repto immina on noon ka ɗoyngol moɗon e ñalorma on ma o immina on e ɗoyngol ha sayna ñalorma taqumuna min annawmi immoɗon e ɗoyngol man illadi anamakum komboɗandini on fil awwali karan wa man illadi aygatakum kombo kadi findini on Allah huwa Allah subhanahu falaw fakkarta fi hada alkawni si a miijitike si a haraɗa miijituno fi nde tagore ɗo o aduna ladallaka o adna tindinteno ladallaka hada ala azamati llahi ɗum tindinteno mangu Allah ngu wa sallamta lillahi subhanahu wa ta'ala a jebbilantano Allah jaɓanama ko teddi o mawni law ta'ammalta fi kalami rasuli sallallahu alayhi wa sallam si a taskike a dartindike a akkiti haqqille ma moƴƴi e maakuuji nelaaɗo ɗin sallallahu alayhi wa sallam wa ma akhbara bihi e ko humputi kon nel hawadisi piiji yannooɗi almadiyati feƴƴinooɗi événement ji feƴƴinooɗi wal mustaqbalati e arooji yeeso ɗi ko maaki waɗoyay e ko fillani en wonde waɗiino wallati ɗin ɗi tawata ta'atihi ɗi aray kama akhbara sallallahu alayhi wa sallam wannelaɗo humpitiri en noon fiiji ko maako no ɗi aray ko ɓaawo woni duuɓi 100 ɓaawo fatagol makko ɗin piiji waɗi goɗɗi go ɓaawo wuluure duuɓi ɓaawo fatagol ko on tumata ɗum waɗi ɗum ɗo no windi ko sahih bukhari no windi ko sahih muslim laaɗo maako no ɗum ɗo waɗay man alladi dallahu ala hada ko mbo tindinimo ɗum attinoɓe ɓen ɓorde e nuhu en ibrahima en yusuf en moussa en isa en ko ɓen ɗon feƴƴindinno e yimɓe mum no ɓe wuurino no hallaɗo tawa kono sifani ken a sikka hari mo tawa on mbo humpitimo Allah e yi kadi o sifi o wowli piiji goɗi hewtaali hade on tumata o faati tawi ɗi waɗaali ɗi waɗiri no maakiri no on mbo humpitimo ɗum ko Allah o wi huwa Allahu jalla wa ala huwa alladi kanko woni on Allah awha ilayhi wahdo e nelaaɗo on laysa huwa min indihi ɗum ɗo ko maaki ɗo ko kanko laaɗo ko filli ɗo ko ɗum na immorde e makko de kanko wa innama huwa min indillahi ɗum ko immorde Allah law nazzalta al ahaditha ala al waga'i fa innaka tata'ajjab si a cippini ɗi maakuji nelaaɗo e piiji waɗɗi ɗin a ngalday waga'i koko waɗi kon ko yani kon maakuji nelaaɗo si a dartiiɗi e piiji ko waɗi kon ko maako no waɗay waɗi e ko maako no waɗiino tawi hii belletti waɗi a heɓay ngalaw arrasulu nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam yadkuru lana himo jantano en min siyari l ambiya'i e ngurdanji annabaaɓe no ɓe wuurirno noon siira ko alhaali neɗɗo on ɓorde ka o jibina haa ka o maayi golleji makko konnguɗi makko no o heɓunono o nawnuno ma o selluno o alɗuno ma o waasuno o immino ɗo ma o yahuno ɗo hoɗno ɗo egguno ɗo piino oɗo piinomo no ɗum wiyete siira nelaaɗo men sallah sallam sifani ken siira ɓeen annabaaɓe wal umami e moftaali ɗi ɓe wonduno e mum الشيء الكثير of sifike ɗum ɗo hunde ɗuuɗude ma anna asrahu mutaakhir wonde e zamanu makko on kanko yaltugo makko on no sakkiti ko kanko woni khatama nabiyin man alladhi atla'ahu ala hada hombo yurninimo ɗum hollimo ɗum Allah huwa Allah ɗum ko Allah waɗi ɗum atla'ahu ko hollugol mo andingol mo ɓe jogii كلمة إدارية بين للإطلاع والإفادة
goɗɗo ko konngol administration so a windi jooni a windani patron ma koye kon jooni a waɗanimo tagrir sakkitoɗa inne lil ibtila'i wal ifada ko fii on yi'u andinomi ko honndumi haani waɗde ko yon yi'u jonnon feere mum ibtila mana koye on tigi yurno ni o yi'a o annda ko ɗum ɗo hombo andinimo ɗum ko Allah fa hada ɗum ɗo dalilum ko tindinta ala annahu wonde kanko o ɗo rasulum o nelaɗo min indila e morde ka Allah hada alqur'anu al'azim o alqur'ana mawɗo ɗo la yumkinu newatako an ya'tiya bihi nde nelaɗo addata o ɗo min indi gayri llahi o itta ɗum harna e Allah ɓol wiɓe la in ijtama'ati l insu si tawi yimɓe ɓe moɓodiri wal jinnu jinnaji ɗin wattike ɗon ala an ya'tu ta ko ɓe moɓodiri ko fiyoɓe addu bimithli hada alqur'ani sifa nde alqur'anare ɗo ko fotta e mayre la ya'tuna bimithlihi ɓe wawa addugo sifa mayre few walaw kana ba'duhum li ba'din zahira haysi woɓɓe maɓɓe wallitike woɓɓe haysi ɓe wallodiri haysi ɓe waɗi ɓe hawti ɓe waɗi pehe maɓɓe planji maɓɓe ƴoyre e kala bantoyagal maɓɓe ɓe wawata addugo on alqur'ana few huwa min kalamillahi alqur'ana ko haala Allah jalla wa ala wa innama arrasulu sallallahu alayhi wa sallam muballighun andu nelaɗo on kañum ko o woni ko yottinowo anillahi gaayi Allah jalla wa ala kanko ko rôle makko on ko yottingol kono alqur'ana ko haala Allah en ara yeeso inchallah e dammugal arowal ngal ɗo Allah wi ka deftere makko wa uhiya ilayya hadha alqur'anu li unzirakum bihi wa man balaga wahayama e an o alqur'ana ɗo fiyomi waajor on nde e kala mo nde hewtoyi kadi nde waajomo fahu uballighu anillahi azza wa jal Allah ko nelaɗo ko yottinanowo Allah subhanahu wa ta'ala qala al-mu'allif rahimahullah wala yaqulu fi sifati rabbi ta'ala kayfa wa lima illa shakkun fillahi tabaraka wa ta'ala wi'ata e ɗi sifaji Allah e sifaji Allah ɗin wi'a ɗin ko honno sifaji Allah ɗin wayi ma ko fi honɗum walima ko fi honɗum Allah cippinani alqur'an ko fi honɗum Allah waɗani ɗum ɗo ɗum yahata toon few pourquoi yarataka Allah o wi ko wiyata ɗum ɗo wiyata ɗum ɗo illa shakkun si wona sikkitiɗo fillahi tabaraka wa ta'ala ko sikkitiɗo Allah tun wonata wigo ene est ce que Allah wiyama ko ganda ko honno imo wuuri imo yiya imo nana imo cippo imo fotodi arshi makko imo jala imo ko honno sikkiti ɗum woltata sina ɗum ko beru ko wi'aɗa kon ko ɗum ɗon tun woni ko jaɓata jebbiloɗa ma fi honɗum ɗum ko hakkude meɗen hakkude men Allah fi honɗum ala kanko noon himo wawi wiide en ko fi honɗum wiyanda ɗum fi honɗum wowlanda ɗum fi honɗum yahandaɗa fi honɗum daranda ɗum kono enen tagaɓe ɓen hakkude men e Allah fi honɗum ndi suusa hay goy ay hakkude men ko ga woɓɓe goo suusa wiide woɓɓe goo ko fi honɗum minen no anda ka ko wolte ka foro fala ko woltaka kaɓureru asharhu o wi wala yusalu landatake anil kayfiya fi mbaadi ndin tigi tigi ko ya jaɓu ko imam malik wino ko mbay o landama ko honno Allah fotodiri ka arshi mum o inni al istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'ah wala yusalu anit ta'lil landatake fi allaji lima qala kadha ko fionu Allah wi ani ɗum ɗo wi ani ɗum ɗa bal yusallamu lillahi azza wa jalla ajjukan Allah ko yo jebbilane o jaɓane o nanane o ɗofte tawa on tigi landaki pourquoi li annahu sabu ko hani andugo kon sabu neɗɗo on la ya'lamu aw li annahu sabu ko hani andugo kon la ya'lamu andata alkayfiyata mbaadi Allah ndin none on illa Allah sona Allah azza wa jalla wonane laaɗo anta ɗum
wona malaikajo wona jinnawi wona rawhaniyanko no Allah wa'i non en ko o watta kon en o waɗirta non ko kanko tun andi ɗum Allah waɗu en nanoɓe jaɓa ɗofto gomɗina jebbila no Allah subhanahu wa ta'ala hatta beru ka Allah hattinani ɗum en ka nar sallallahu alaihi wasallam hattinani ɗum ɗon wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyhi al-amin ayo ɓe gaɗa ton on jarama non kadi ay jaga en yurnade ha yamen ga Allah yoɓan ko ɓuri moƴƴude Allah waɗa en fof anduɓe l'islam o ganda sellugal gollitiroɓe kadi kono ñawornen o waɗi bakkat imamu Shafi'i o wi kanko o sikkitaki wonde istimna fijiril hoore mo yaltina maniyu woni gorko woni debbo wonde ko hunde harmo ɓay ko Allah wi kon julɓe ɓen ko hattoɓe dakdagol ka sonnajo mum o maka o jeyri ka ñaamu makko sonnajo makko makkorɗo makko o wi fo man ibtaga wara dhalika fa ulaika humul aadun mo ɗaɓɓoyi goɗɗum go tooni sonnajo mum o tooni korɗo mum o haray o woni jaggutoɗo tooñuɗo o inni al istimna'u min wara'i dhalika istimna'u ko ɓaawo ɗum woni man Cheikh Ibn Baz mo jogi fatwa tsunami 5 wano joni laawol kisal ko laawol laamu mum imminirta woɓɓe ɓe yawɓe janngoya naɓa joni États-Unis janngugo Harvard University ma Sorbonne ma ko waɗta on noon naɓe to yo janngoy ɓe wona toon tawa ɓe newnanaka naɓugo sonnajo maɓɓe o awa yahano yaha e mba fettude tawa hino boneji no weeɓiti cenɗe ɗen fof ka ittirte faale ka tagi ala mo wi on alhaalɗo so tigi tawi si o waɗali ɗum ɗo o waɗay ko ɓuri ɗum no bonde si boneji ɗin ari tawi be goɗɗo ƴette hara ko ɓurɗo fande o ƴettete mo inni ber on alhaali ɗon haray la Allah nde Allah yaaka on tigi haray tigi o renta kon ko ɗum ɓuri moƴƴude ko waɗi hay ka médecine yimɓe janti wonde no jogii conséquence ji ɗi moƴƴa jogii jawanabi salbiya mo sutti noon haray no ɓuri suttudoroo mo sutti noon haray o wataakiri hannde kadi kara han no metti fi hay so heɓoy sonnaajo o seno sella ka neɗɗo taƴa teral muɗum yeeya fi faale jawdi tere men ɗen wonaa enen jeyɗegoy en luɓa ɗe yen gollitir e dewal Allah woodi wonɓe jooni ittude ɓooƴere mum goo yeeyiɗe ɓooƴe nokkeri goo no yeeyte $30,000 $40,000 $50,000 25,000 15,000 so noon no ɗumannori hari ende to ɓe waɗatno kono laamu ngun to ŋiino hay mistere ɗo hari ɓe waɗa ɗum nokkeri ɓuy ɓay ko ɗiɗi wootere no waawi gollude kono nde ko secour so tawi a itti nde a yeeyi ɗum nde nawnaade nanngii ɗum haray an yaade nawn dow ndiri wotan kadi soodoya juuɗe goɗɗo tere ɗe yeeyitaake few jooni noon si ari nde no sette ƴiiƴan o ko wo ƴiiƴan no naafus so ƴiiƴan naateral ayte tun watta kadi si tawi woni on tigi no maayu tawama fewndo ɗon tere makko ɗen kanko on accident ni tere makko ɗen no waawi goɗɗum no wawi ittere ɓerde nden ma joppe ɗen ma heere nden ma ɓooƴe ɗen kala ko wawata itteede toon no waawi goɗɗo no kalabtaane fewndo mo hatton jine ɗum ɗon so heɓaade kum terundumo ma en oɗo waɗi accident no waawi itteede ɗon aɓe waɗa me oɗa weedduna eske no waawi itteede ɗon mare haala buyde jokki ɗon si ittaaka kadi marano gasa goɗɗo haaju yanoya tawa accident waɗaali habbo ɗon haa yuloya kono ko masalaji mawɗi ɗino no ɓuri men wosi no dagi golludugol e goɗɗo mo tawata si on tigi maafike o yahay karama ko ha ɗum no ɗuuɗi hannde hay wi'oɓe
wiyoɓe no kañum no jogi tawhid buy e maɓɓe si ari maapagol ɓe ñobbay tawhid o ɓe wallina ɗa ɓe molto ɓe suuɗo ɓe yaha ka karamo ko batiniɓe ɓen ɓe waɗe tan ko ɓe watta kon ɓe arta sefiyata do ka worɓe no ka rewɓe yon noon si angi goɗɗo e gollude si o maaɓi kanko yahay karamo ko gollugol on ngol imma hara mo ɓe wonno iddi jawdi ɗon kafi ɗo gollude si ko ɗum ɗo fi o yehi karamo ko ɗum no hatta gollide na elle wawi gollugol on ngol tawa kanko woni patron ma o ari o adde ya gollanmo o yoɓe si ko ɗon kadi hay ɗon haray no dagi way hay keefe no dagi gollangol mo madame hara ko lakkere ma nden wonɗa e hettude ƴoggu muɗum naftora ko woni haray si on tigi okkima tawi koko harmi o waɗo ko harmi ɗaɓɓiro jawdi ko harmi so okkima hara ko dokkal wota ƴettu amma oɗa yaha woɗo yaade karama ko wonko finde makko nden no ñoli karama ko bataniɓe ɓen wallahi ɓe bonnay dina goɗɗo ɓe bonnay finde goɗɗo kono fi on tigi yahi toon si tawi jawdi makko ndin no woni ɗaɓɓirde noon ɗon on no dagori haray jawdi makko ndin kan no dagi fijiri nayo yillindire finde no bona taw jawdi ndin no dagi finde no sella taw jawdi ndin no harmi ɗo buyi tawa jogiiɓe finde sellude ko feeñani en kon no jokki sunna no jogii sunna o moƴƴi kono ɓe goltide riba ɓe waafoto devise ɓe waafo ɓe yaa ɓe yeyta ko riba finde no selli ko noon jawdi ndin ɗon nokku kawne arde ɗon ɗon sella kañum a waɗa kadi noɗi woɓɓe goo hara ko halal mum ɓe jokki ɓe gollude no haani no sara wir noon yo jawdi ɗaɓɓire ko noon ɓeɗo ɗaɓɓirde kono lima noon kelɗa tawi pesen woɓɓe dogay ka oya ceerno Saadu Sow en to awa ɗo haray kadi fuɗɗike kadi sattude haray mi ari kadi oya tuma ko wanno ko nafanno ha jarrabuyeji molanaɗe yo Allah hisimi goɗɗo wiɗo o taskike wono sukaaɓe buy wonɓe yaade ka leyɗe hortoɓɓen eɓe jombude toon ɓe wona julɓe ɓe jombude jiwɓe maɓɓe ɓen ma rewɓe maɓɓe ɓen de waɗa jiwɓe maɓɓe wela jombude ko rewɓe ɗo yimmiraɓe gertaɓe ha ronka ɓen fayda ɓen on tigi yanoyta e muɗum woɓɓe jombiraɓe fi heɓugol kaydi woɓɓe jombiraɓe fi heɓugol ka golla haray ko honno ngal dewgal du'orte kal islam no dagi ka julɗo gorko jomba debbo chrétien jo ma juif jo haalu kitabe no aña noon karama koɓɓe no añi ko honno ɓe añirani ko wota nene on ƴettoye ɓiɓɓe ɓen si ɓiɓɓe heɓi ke hakkude maɓɓe naɓiraɓe ka dina mum non ma si ɓe wondi tun o tawi he oɗo debbo no wawi dankade gorko no gasa wono kanko tigi o moltoyo to hen o ƴulmannoya ɗum waɗi ol islam mi ɗum andike joni he yahen to yandi no holɓini taw heɓoye fitina fitna rewɓe no hulɓini kala mo Allah dandi fitna debbo o dandi ɗum fitina mbuuɗi haray o muuto hikkegoy haray ko luttanemi konko seeɗani kono wala nde ɓurde nden haray o feƴƴi ko ɗum ɓe añiri kono no dagi humugol dewgal ngal noon saban ko wiyete humugol dewgal kon ko yo on tigi toro gasayɗo okkitirde debbo on resnelan o debbo ɗo dewgal sunna e farilla dewgal no l'islam o wiri noon ɓeyname resinima tawa yimɓe julɓe no tawa fandi wo worɓe ɗiɗo tawa ɓen hino tawa o heɓa teŋi ko fandi wo ko fandi o teŋira debbo si ɗum ɗo waɗi hara ko wiyete humgol dewgal ngal waɗi jon noon du'agol ngal yo e mo yaha e juulide o juulide almami du'a noon ɗum ko du'a hutbatu nikah almami on ɗum ko janngata ayeje ɗe annda ɗen hutbatu haaja e ayeje ɗen o waajomo o rentinamo kono conséquence no e muɗum moƴƴi no mi inniri noon
ɓe wi man jalasa janasa mo woni e nokkure fayda nokkure ne waɗa e batte e makko yimɓe nokkure ne waɗa e batte e makko andi yani lowɗo ka o humiɗon wonɗo mo e supervise ɗomo on no wawi wadde batte e makko heña naare ndono enen africain ko en wonaɓe ne'ede ko en wonaɓe opporede sadakaji wuruɗen siko arabuɓe ari en fayda en falde wondude arabuɓe siko porto ari en falde wondude porto arɗo o en nata lawwan en wona e won doñorgal arɗo o ƴetten on couleur ɗo fiine ha si mi waɗi koko waɗi ɗo ɓe mani ɗo koɓe weltantola no gasa ɓe ɓeydinami kadi seeɗa eyi nokkeli goo ɓe ari ɓe tama e juuɗe hooreɓe goo si ari accitaɓe juuɗe kamɓe kadi ɓe accita ɗum fof ko fii tamallugo ko wiyete ko tamallugo ɗon ɗo hara miɗo rentina sukaaɓe yaltuɓe ɓen miɗo rentina ɓe jomboygol rewɓe ɓe yahi ka mum ɓen haysi l'islam no dagini kono go'o taho si on tigi o jomboyi toon goɗɗo goo debbo mo wona julɗo o ɓeydani rewɓe julɓen probléme kankadi so ƴettin rewɓe joni no anda rewɓe no ɓuri worɓe ɗuurude joni noon kanko ɗon o acci ñappugol ka makko no si'a o yahi woni ñappugol ka goɗɗo ɗon goo ɗiɗi on ko heewi kon ɓiɓɓe ɓen o nenon ɓe jokkata ɓay toon kadi debbo ne jogii priorité si wi ponson hakkunde gorko e debbo ko debbo daranta ɗum noon fof haray no hulɓini so tawi ɓiɓɓe wontoyi e diina nene muɗum haray actara min sawadil kuffari o ɗuɗɗini heeferɓe haray o heɓi probléme haysi kanko on imo heddi ka l'islam tati on ko wiɗen kon no wawi ko on tigi o murtoya kanko tigi nayi on haray si tawi o heɓoyi goɗɗum fayda jawdi makko ndi hannde kadi na kanko ɗum controlta jawdi makko ndingoy na ko faala o addata ga ɗum haray no e tahta mijha haray no wattana yeɗa en torki allah yo allah hisi tawi ko goɗɗo jombi sonnajo ari ka makko tawi jaka o ardo e reedu ɗum no ɗuuɗi hannde joni noon o ɓay o andimo wonde reedu o nattimo haa ka mawɓe sonnajo o arto jooɗi mawɓe sonnajo ƴettimo kentum haa artinimo kadi ka makko ɓay o artirama ɗon yetti soyagal ngal hoolimo o tawi ɓe jokkodiri ɓe wondi ɗon haa sonnajo on jibini ɓe humnoɓe ngal dewgal hari ɓe anndano kamɓe sonnajo on no sowi ɓe humu ɗum dewgal ngal jaka yo ko laawi loowa o ala kollin ɗo o waɗi faljere monnan e dewgal si humama tawi sonnajo on ko reedujo ngal dewgal non ko bongal ɗum ɗo ɓuri sellude ko nguri karama koɓe joni noon ɓay ko ngal bongal ko yo nattumo haa o hewtita ka maɓɓe tawi o mara mo ɗon ami ɗumantu kono miɗo haa o ɗumanno nattumo haa o hewtoya si o woni o jibini o laaɓiti si tawi mettitari mi aya gaali ɗum wawi humtugol dewgal laawol ɗimmol haysi noon on tigi yiidino makko hara wanda waɗi no hawjere yettotoɓe ɓen o hewti o jomba hew tum ɓe heƴe ndaɗɗum wono e seeɗa tum jomba tuuti ɓenaɓe galabtaɗe ɓe ni komo lebbi nayi fii kala ɓe yiidi on ɓorɗo hannde kadi naa ɓe yiidu hannde kadi yo nattumo ka mawɓe o wona haa o jibina so jibinoyi ɓe wawi humtugol dewgal o waɗa teŋe nder ko allah arsiki mo o ɗum haɗa hino sella jooni oɗo waɗɗo ɗum ɗo yo o yahu ɓe humita dewgal ngo kadi fayin fii kala o waɗi ko harmi kon kono haɗa yoɓe humito dewgal fii wotta ɓe ɓeydu jokkodirgel e hoore ko harmi haray noon ɗo darte ɗon nayi mbiɗa landal no woodi awa landa sakkitinga ngal o landa ɓe gaɗatoɓe ngal wo si tawi wiyeteɗo Diallo Mouhtar wo si tawi gorko julɗo e sonnajo mum julɗo no wawi gollitirgol koye poore hoy prudence hoy si woni feere ala feccere nden kadi ronka o haray ɓe wawi gollitirgol e charte docteur ɓen ka médecine ɓe confirmana ɓe wonde ɗum lorrata debbo lorrata gorko tenen ka cellal maɓɓe
ɗum gollitigol ɗum ɗon no ɓuri piqûre ji ɗin e comprimé ji ɗen e appareil ji luttuɗin fof fii ko haɗata sonna ƴettugol reedu par ce que taskama tawama kala ko ɓe addi kon fof fii wota sonnajo ƴettu reedu ko lorra kan no nder ton mi annda lande komi landete sonnaɓe lantoɓe lamɓe inna joni règle ji maɓɓe ɗin joni ɓe feƴƴiti ka wonono balɗe 15 ɓe wonde ƴiiƴam ɓe ƴettuno ɗon lekki fi woɗɗirgol fayɓe ɓen kono mbi ɗum joni haari ko balɗe 5 ɓe yiyatama balɗe 6 ko joni hinoyi balɗe 20 ɓe wonde ƴiiƴam nan taƴaali on no ɓe gerata fi juuɗugo ngu ɗum no fanɗi ñallal feƴƴo warata ɓe ɓalngal landal ndi ko ɓayno ɗuuɗi probléme ji no arde jon noon cellal sonnaji on taw ko ɗum ɗon jogii priorité hiwgol cellal makko ngal no ɓuri tawawi on daga meɗon wala kolli kono ko ɓuri fanɗude kon e ko ɓe addi kon lorra ko koye poore hoy ɗum ɗum ɗon ɓuri fanɗude lorra ay kon no jogii lorra koye wala kolli ɗum ɗon ko docteur ɓen ka médecine ɓe lante si tawi alanaɓe lorra kamɓe ɗono ara ɓe wawi gollitirgol wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal